Mwe sasi ya Afrika milone wasu wa sasi ya kwa cha umundu tu muthenya wa kwambilili matukwele mamwe wa nyanya mwakani wangile mengole ne mwe ni na ukethia na no thothe wa kilungu cha amuka muthenyani wa mundi namba kunengelelia mavo mane ni cha ukiende ni cha ukiyote changuku kuma bune ngukwata na mundu ile na mwende wa mutinda ne kanda to sese mathangu ne be chao mavo la manengeto uito ndeni wa mathangu maitu ma kila muthenya kana dailies na ende kuma bu ne tukwetha twina unene ne witu muthenyani wa mundi ni tawa Steven Mwema Kalivu twambisie na mavo mwandiki mutethese muvyani wa ukui wa Vinyandeti ni wetie kana no kukitia kivile cha ugavana county ya Masaku usakwani ni munene ukite wa Vinyandeti no kulile mbai ya mukamba kuvetanzika sia kana ndakethe wa ayite kivile kicha ugavana wa Masaku ingi no thuthisie enenthima ukamba kukwata ndongo ya chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka kwa kondene usakwani wangilile mengole na ile na kuwekana na maundu ma utati na mwaniko wa Vinya ainene kanisa wa AIC ngangani ulawe aneneye kanisa wa AIC ngangani ulawe ukamba wa Yata county ya Masaku kati wa atongo ya langi mevikite cha thini kini musili wa makuani kana Attorney General wa county ya Masaku James Kathili na MC wa wadi ya Ikombe Jacqueline Zive. Daniel Mongala ni wewe na ngewe no yonde. Mwandiki Mongamei muveani wa ukui mwandu wa Vinyandeti ni wathingirila kana nuku kite kiwila cha governor county ya Masaku wala wakulia NND county ya Masaku kuvetanzika sia kananda ko kite ya kiwila kiu nye ni mwiya yakotinda mwike kwa Vinya na wea munene muno kuya